Denge gel, denge Kurdistaniye. جناویندان چند رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجه ایرو 19 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 اون و چند نواروجه ده پیشکش بکندم دم آزادی ره براپویه اندام تevger آزادی کردستان هلین امید برنامه تیبت تلویزیون مدیا haberi de مجارن دروژه دنرخان هلین امید به برفری لسر بانگاری براپوی آشتی و جواکا دموکراتیک سکینی هلین امید آستا کو پیواجو گیهیش دنرخان و ببیر خسکو تevger کرد کابن پیوز همویان آویتیه ریبر اپو تevger آزادی به پیواجو رل ترکیه جواکا دموکراتیک و آشتی کرن آرمانج هوده ده سیستم آنتی دموکراتیک و دنوا 7 سالی ده آوا کرنه در باس بکن او بی اتفاقا کرد ترکان دریه سردمکه نووکه لی لهمبری به پولیتیقین روزانه دلیگرتنه ده و چاواجی پیواجی فیده ببینن کمیسیون مجلس و گوهریه کمیسیون اوقاندنه hatta birey rapora hevditin pek neye nabe komisyon heji bersim nedaya pırsa kurt hele anla dve edi bersiveke bide درباره روشا ریبراپو میسیونا ویدجی هلین امید اونرخانه کرد. در روشا هیده ام دخواست کن که باوی که فیزیکی آزادی ریبراپو پیک وره مافینوین حقوق و سیاسی وره ناسین و کار به سیاست بکه. پیکی که هات فسیح کرن ام دخواستن تفگر آنو یا سیاسی ببین که ریبراپو آوا بکه. بیواجو هیجی حساسه و داستا حقارت یده ایریش تنکرند و برسیوه که وردهایی. اندام تevger آزادی کردستان هلین امید 25 مجدار روژا جیهانیا تندیال سرجنه نرخاند و گود ده بنگه پرسکریکان ده کولکرن جنه هیه. جه 1909 نهان اوور و تکوشنه که جنان و هفپار لدیجی تندیال قادرناو نتیوی پیشکتیه. 25 مجدار روژه که سمبولیک لگرینه جبو هاتنه گل هف آجن و پاراستنا خواه گرینگه جبر وی که ام جوه که تevgera آزادی کردستان و پاشکه گرینگه که مزن ددن و روژه لقادا ناو خویی جی و قادا گردونی جی پرسکریکا سرکه پرسکریکا هبونا جنیه دراستی ده جوه پرسکریک مزنتر پرسکریک تونه ده ماکو به کراهی املی بنرن ام ببینن کو جن ته کولکرن شدت و ظلم که مزل تکرن جبو تکوشنال دیجی تندیال سرجنه هلین امید کود بسایره براپو ایرو ام گیشتن و زانین کو اف شدت لهر قاده جیان دکاره خواه بده در پراسیاره براپو یا کوجره قاستیک هیه همو جنان و دخوینه کو لسر و مجاره کور ببر جبر کو یا پیشروجا خواه نزانه به نکاره واته بده پاشروجا خوشی دم اموینکن اموی که وکه قدر پیشوازی بکن کو افجی تعلقه که مزنه تندیال سرجنه به کوجر قاستیک و گریدایه کو خودگیهنه بریا به هزاران سالان حتی اموی که فهمنکن او درنه خنزانینه امنه کاربن چارسیری که بنگهنجی پیدا بکن بر 25 مجدار ول با کروشات سوریه جی خبات جنان بلز و بز دومه نتن جن لهرمن خواسر روجاوای کردستان مرجی لهمبر شدت ال سرجنه مشیان مش لباجار انگرگلگه او تربسپی پیکات مشال گرگلگه جقادا شید خبات دس پیکر جچلغا او دیرکه جی گلکس بشتاری مشیون لتربسپی جی به بشتاری که قلبالق جبو مشهبو پشتی مشه جنان ذهنیت باوک سالاری وکی بینگها بلاوونا تندیال سر جنان نرخاندو گوتم جن بسیار فکر و فلسفه ری براپو جوان قیدان رزگار بونه دی سال تربسپی یکیتیا جنن ازیدی سمینره که لناوین دا مالا ازیدی انا باجر دا دی سمینره ده بردوکا یکیتیا جنن ازیدی سوریه هادیه شم و آخوی ده همان چارچوبه ده یکیتیا جنن ازیدی لطاقه اشرفیه یا حلبه جی سمینره دا سمینر جالی انداما یه جه
Yıldız Merco ve hattayın. Yıldız Merco lediji tündya li ser jinan banga rêxistin û têkoşîna hevpar kir. Meclisa jinan a Sûriye ya Raqqaya jî komxebateke diyalogê li darxist. Nîqaşên li ser rewşa tundiye û rêbazên têkoşîna ledijî wê bi encamnameyeke hate diyar kirin. Di heman çarçovê de dema pêdengî dişgehê adalet dest pê dike panelek jî hat li darxistin. Di panelê de mijara qanûnî olî yê girêdayî mafên jinan hatin nîqaşkirin. Yekîtiya mamosteyan jî li dibistana bajarokê Sefsaf a Swêdayê El Kebîr a li gundewarê Tebqayê çalakî li darxist. Di çalakê de xumaşeke spî hat danîn û jinan muhr û îmzaya xwe lêxistin. Mêsa jinana Partiya Sûriye Pêşerojê jî atölyeke hişyarîkirinê derbarê medyayê dijîtal de da. Li gelek navend û navçeyên herêmê jî civîn semîner û daxuyanî hatin dayîn. Çalakkeran xwestin ku herkes bizane heta jin azad nebe civak azad nabe. Şehîdên jin jiyan azadî li bajarên cudayên Rojhilatê Kurdistanê hatin bîranîn. Merasimên bîranînê şehîdên têkoşîna jin jiyan azadî li bajarên Rojhilatê Kurdistanê Sinne, Mehabat û Bokanê hatin li darxistin. Li bajarê Sinne du çalakvanên Kurd Zeynyar Elmuradî, Umed Hesanî û İsa Biglerî di dema serhildana jin jiyan azadî de dîrokên cuda de ji alî hêzên rejima Îranê ve şehîd kirin hatiye bîranîn. Li bajarê Mehabatê jî Doktor Azad Hesên Pûrî ku di 16 mijara 2023 de di dema serhildana jin jiyan azadî de hatibû şehîdkirin li ser gora xwe hat bîranîn. Li bajarê Bokanê jî malbata Hejar Mamxesarê wî li sêmîn salvegera şehîdkirina kurê xwe de merasima bîranê li darxist. Hejar Mamxesara wî jî di 16 mijara 2023 de di dema serhildana jin jiyan azadî de ji alî hêzên rejîmê ve hatibûn şehîdkirin. Komelê Lêkolên Aştiyê ve konferansa li Tirkiye pêvajoya çareserî li dar bixe. Komelê Lêkolên Aştiyê qadê ragihand ku ew ê di 22 mijdarê de li Almanya bajarê Bonê konferanseke li dar bixe. Qadê dazanîn ku di konferansê de wê gelek parlamenter, akademisyen û rojnamavan beşarî konferansê bibin û xaftin bikin. Hat diyarkirin ku wê di konferansê de peyamên siyasetmedarên girtî Selahattin Demirtaş û Selçuk Mızraklı jî werin xwendin. Şahiya jiyana azad û civaka demokratîkê dest pê dike li bajarê Stuttgart, Rûltengen û Böblingen ê eyaleta Baden-Württembergê ve sê rûj şahiya çandî were darxistin. Şahî ji aliyê navenda civaka demokratîk a Stuttgartê ve tê organîze kirin. Di şahiyê de ve fîlm sinevîzyon werin pêşandan, dîwana dengbêjan, panel û konser, govend bên li darxistin û axaftin werin kirin. Roja yekem a şahiyê ve bi belge fîlma ku ji aliyê komîna fîlmana Rojava ve hatiye amadekirin dest pê bike. Fîlma li ser gundê jinan jîn war ve saat 18 de li Tübingenê pêk were. Di roja duyemîn a şahiyê de ve dîwana dengbêjan bê pêşkêşkirin. Dengbêj Cevat Mervanî, Fatoş Ereklî, Zülfî Esen û Zülküf Xımgım ve beşdar bibin. Bername ve saat 17 de li Makingenê pêk were. Roja siyemîn di çarçovê pîrozkirina azadî û jiyana demokratîk de ve hunermendên Kurd derkevin ser dike û şahî bi dawî bibe. Ozan Aydın, Cevat Mervanî, Binev Cezîrî, Sidar Ferit, Koma Rêber, Davran, Koma Mîro û Koma Jiyan govend wê beşdar bibin. Şahî wê 13 de li Stuttgartê dest pê bike. Li min biçê protestoya li dijî bin pêkira çeteyan Dewleta Tirk di dome bisedan şêniyên bajarê min biçê roja sêşemê ji bo şervezarkirina kuştina Abdullah El Musa El Hesen û birîndarkirina kesekê din ya ji aliyê çeteyên Tirkiye ve xwe pêşandereke mezin darxist. Xwe pêşander li ber deriyê navenda ewlehiyê ya li navenda bajêr ku wekî baregeheke ji bo çeteyan tê bikaranîn û ji aliyê îstixbarata Tirkiye ve tê birêvebirin kombûn. Şêniyan daxwaz kirin ku sûcdar bên da rizandin û bin pêkirin û sûcên berdewam ên li dijî şênî
şeniyan werin rawastandin. Her wiha bi sedan mamosteyên ji bajêr û gundewarên derdora wê li ber avahiya navenda perwerdeyê çalakek rûnişnel darxist. Mamosteyan daxwaza mûçeyên xwe kirin ku ev çend mehin hatine rawastandin. Li minbûçû gundewarên wê jî li dijî kiryarên dagirkeriya Tirkiye û çeteyên wê çalakên protestoyî tên didarxistin. Li Humusê gorên xristiyanan hatin wêrankirin komê çekdariyên girêdayî desthilatdarê Demkiya Sûriyeyê gorên xristiyan yên li gundê El Nasîriyê wêran kirin. Ev kiryara qirêj ya komê çekdar bû sedema hêrsa şêniyên herêmê. Belê gotaja me çend saat dê pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.